lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Loren ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet nga OFW ditoy Hong Kong. Balasang akpay iso asyak timang papaadal kadagiti dua akakabsat ko. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko nga aging gaita ket kasla nagrigat pailaeng nga aklonan. Padas ang nagbalin a leksyon kanyak gapu iti pan nakapasakit ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Kumusta ti trabaho minsan? Okay lang, matinsan. Iso na lang ta medyo maikawat. Ay, nagrigat gayam at talaga ti mayadayo iti pamilya. Ay naku namon insan. Ang manyangin nga rod, talaga kasta ti biyag. Matay tayo met nga minitibisen. No saan tayo agtrabaho? Ay, wan nga rod Itaklaan ang maawatan tirik na dagiti OFWs. Isugayam apos da apos iti social media. Wen day talaan nga min ti liwliwada dito'y adayo. Ti ag Facebook, wino ag TikTok, ta dito'y da mairwar dagiti an-anak akan tirik na ako nada. Sa bagay, awan metket iti dakes na no ag karapost da. Wen, ngam no maminsan, masubsobraan mat ngamin dagiti daduma. Dandani ipos damat amin na ama ipapanitibiyag da. Day talaan nga agpaisoain san. Di damot ken amo kontronan. Basta da siguro i-post da. Sige, post dalat na post. Hay, wen nga rod Hangam saan man kit di aday ta ti pagsaritaan ta insan? Diyay man kit di pagsayaatan? Tapno sana sayang ti katay ta dito'y asumanao? Wen nga rod sikanto mga mininsan, sa balimot nga agpayson tinagturungan ti saritaan ta. Aday tan ti order ta. Mangan tapay, ta sa ta ituloy ti agistorya inton madamdama. Itaman pa'y anasapa ka anagawed lakay. Wen ata, kaslag tudumat nga minitinapigsa. Isa dinardaras ko na tinagawed, bakit? At kapi ka kaday ta itimplaan ka. Uwan man bakit? Mabit lang nga raw tamang timplak iti kapem. Ayun gayam, imawag ka din ni Loren. Saan pa'y mag? Apay, adda ka di ibagam ken kwa na? Mangibaga ako, maitiigatang ko iti abunaw. Abunwak man nagtimulak agawad ken aba, tapno lumang tuda. At tuyan ti kapem lakay. Agyamanak bakit? Ay ket ibagam tua inton umawag lakay. Uwan man, maring adapay na batay a kwartana. At damot siguro, tadi namat ipawpaw it amin ti sweldo na. Masigurado nga agur ornong matlaang dayjay. Ibagam tuman nga raw no umawag, takasaritak to ti anak ta, bakit? Wen lakay. Ibagak to kan ni Joy, tawagan na ni Loren. $246, 47, 48, 49. Dayjay. Hay, dito'y matlagayam ti ayan na. Nagri ko sa klagayam itay. Sorry, miss. Sorry. Inton maminsan, ti pagpag na amlaang namin ti kitaam. Saan ka at tumalangkyaw, tapno di ka makadungpar iti padam amagmag na. Oh, kabayang. Wow, Ilocana ka. Pasensya ka na. Ada kami birbiro ka. Iso ako na matumalangkyawa kita. Diyak ingagara ti mangdong parking ka. Pasensya ka na talaga, miss. Okay.
Sige, tagdardarasak. At ang aming birbiro ka. No kayat mo, tulungan ka namang biro, miss. Ha? Ay, kwa. Ay, sanan. Nakababain matkan ka. Agyaman na klangan, sir. Mabit lang. Di ka agsara itidalan ko, Aglisi ka, tamagnaat. Ang mga mabali na maalat yung number mo. Wano ti Facebook account mo. Anya? Kaya't kung amin ti bumawi, gapoy ti pan nakadungpar ko ken ka. Iso na lang, tagdardaras ka. Isa no mabalin, itid mo lang ang ti number mo. Wano ti Facebook account mo, takuntakan ka inton mawaya anak. Okay, aklaan mo, sir. Saanan ang masapol a bumawi kayo? Alaala, aglisi ka itidalan ko, tani, agdardarasak. Pangaasim, tadi ka manaktat. Naglungkon. Itay ko pa'y anadlaw ti lalaki a sumarsarong kanya. Surusurutan naksamat. Sampay nakakalugong anak ka shades. Hindi ako makita ti rupa na. Partakak pa'y timag na. Manglikawag. Mapanak iti ayan dagiti adu at tao. Iti kasta, mayaw awan ko. Paliiwag no talaga asursurutan na. No kasta man bilang. Awagak adagos ni Insan Melvin. Iti kasta, makapagkidawak iti tulong. Aray ko! Sorry, miss. Sika manan? Oh. Di ba sikat tinakadinlong parko itay ije mall? Nice meeting you the second time around, miss. Sursurutin naksamat. Ha? No kasta, si kagayam timang sursurot kanya. Ha? Ay, kuha. Sorry, miss. Kaya't ka lang matamamam mo. Siya gayam ni Edgar. Sika nga. Ano ti madaydayaw nagan mo ading ko analapsat. Mabalin ka di. Awan oras ko ang makiginantil kan ka. Dita ka man lang. Oops. Mapit lang, miss. Di ka katiunay agsupsuplada. Kaya't ko lang matimakigayam kan ka. Isa relax ka lang ka di. Ado pa'y tijak na gatang. Iso apang nga asim, taaglisi ka itidalan ko. Di ka kumamanaknak. Sige, tulungan kan nga agpalengke, miss. Nadagsan sa amat tibag na awit mo. Mutoy, tasya akong timangigam. Anya? Saan ka madlang nga sardingan, naging gadi mo itod ti awit mo? Anya? Alan, itod mo, tap na makapalengke kan. Sayang ti oras. Kita man o, aldawan. Tulungan kan tap no mabibiit. Di kagdanag, ta sa anak mo taman nagdakdakas. Kumusta amat nga tanlinore ni Jay abroad bakit? Wan nga agpaisaw. Medyo nabayag mo tan Jay naudi nga inmawagan na. Natagtaga-inap ko kahit inirabi ay. Anya nga'y tinaytagtagay na mo lakay. Nagawid kampay iday, kat ada kadwa na alalaki. Inyam amuna ka na nga iso tinubyo na. Iso na lang tadi da mabalin ti agkalay sa agaputa dan asawa ti lalaki. Anya? Ay, Diyos ko. Iyad adayom apaw. Sapay la kumatasan ang makatumpong di anak ta iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Wen nga ron Sapay nakaragrag sa kampay ini ti anak ta iti tagtagainip ka. Ay, tinasayaat. Awagam tuman kitday ta kumustain taman may. Sige, taibagakto ka ni Joy, wano ka ni Binjay, tawagan ta ni Lorraine lakay. Uwin man bakit? No para kanya, awan matkit di siguro, ti madiakay papanantin ay tagtagainip ka. Ang istorya aglaang mat, tapno ada pangibas-basaran na no bilang laang. Uwin tadi tay matamong agpaisaw dagiti mapasamak ka dagiti masungad nga aldaw. Nang runa kat adda iti adayo ti anak ta. Adan samat awag mo insan. Kasla itay pa'y nga agun-on iti messenger mo. Adun sakit di ti kachat mo Ay na, Jayman stalker ko idi napanalawas insan. Nagkulit. Chat at chat. Awag nga awag.
Kanayon nga adda pa good morning kan good night na. Ay, wow! Sana all insan. Sino ngayon matday ta nga stalker mo insan? Edgar kano tinagan na. Kanayon na nga istoryaan tibiyag na. Nga uray jak matdamdamagan. Taga ano ngayon mat kano day ta nga Edgar insan? Taga Ilocos kanumat. May sa kano a single parent. Nagsinada kano iti asawa na. Tanakilalaki daytoy iti mismo a kumpare na. Kasta? Uninsan, iso kano ti may sa arason no apay nga da dito'y Hong Kong. Tapno mailiwliwag na kano ti pan nakapasakit na iti asawa na. Kasi ti kanayon ko nga ibaga insan. Di ka unay agtaltalat. Di ka basta mamati iti uray asino. Laglagi pa mga addakan dito'y adayo. Titawan ti sabali a pagtalkam no saan lang ati mismo abagim. Wan insan, ket agyaman ak iti kanayon a panang palpalagip mo kanya. Hello? Hello, Loren. Good morning. Good morning to Edgar. Di mo day off mo ita? Wan? No, kasta, masolo ka nga ron ita. Ha? Kaya't ko asawen, mabaling mat siguro nga agsarsarita ta, aging kainton malam. Anya? Grabe ka mat, Edgar. Sobra mat tanday tagmalmalam. Ay nadyak la maanusan ti makiis-istorya ay ti agmalmalam no bilang laang. Joke! Sika, di ka man lang maangawan ako na. Ay napasensya kan, Edgar. Ngam talaga ngamin adyak mahilig ang makiin-in istorya ay ti mabayag. Masikura anak no kwa. Mas kay kayat ko pa'y ti maturog iti agmalmalam ngam ti makiin istorya. Agpasyar nga kayat mo? Depende Depende iti mood ko. Kan depende no asino ti kaduak. Nungay siya. Kayat nakadiya makadua? Ha? No, okay lang kan ka. Agsarak tayo ta. Total, day off mo man. Mapantag paspasyar, tapno makaliwaksay ka mata. Sana puro trabaho. Sa dino nga'y kumamot ti pagpasyaran ta. Ada amok apa pananta. Mayat ijay, ta presko ti angin. Ada pa'y amok ka na ima sa panganan ijay. Ijay tantumutan nga aglans. Kita agtuinton madamdama. Barang gumagatak to arumwar, Edgar. Di ka din nagkid-kid. Di ka mataragan, tay libre ka. Ha? O anya, mayat ka? Sige. Awagan kan to inton madamdama. Apaman amalpas ko ti aramida, Edgar. Mapana kaun bakay? Nagsapa kamutan lakay. Nasipngot pa'y lang Uwen, atap no adamalpas ka. Napudot tuman nga minan inton aldaw no kwa. Namigat kan Saan pa'y? Nagkapiak lang. Umayak to mamigat inton madamdama. Sige nga raw. Agluto akto inton madamdama iti sidaan tayaw. Way, ala, mapana kaun tanay. Mapan ko pa'y iwayway na iti dingon tayaw. Wan, mangburas kan tuman iti utong kan pariyata isagpaw kunto iti dangdangag inton aldaw. Way, sige, mapana kaun bakay. Hello, Nanang. Naalayo ka din timpawit ko? Wan, anak kaw. Intad kumatan kadag iti kakapsat mo ti inbilin mo nga allowance da. Kasta mo tan ti igatang ni tatang mo iti abuno. Nasaya at mat nga rod no kasta, Nanang. Kat, kumusta kayo mat ditan? Ay na, okay kami lang mat anak kaw. Sikakit di Kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya atak mat dito'y, Nanang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Takas iti naibagak itin, nasingpet tinatumpungak nga amo. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ngamen, inpaayan na ka iti nasingpet kan man nakaawat nga amaw. Saan akas ka dagiti dadto mga stricto piman dagiti amo da? Wan, Nanang, day tamad ti kanayon ko apagyamyamanan. Ningay mat kasinsin mo Milvain, kumusta mo tan?
agkit kita kayo maglaang kadidita. Nanang, pasaray agkita kami mo't no aldaw ti day off me. Dandanin sa amot tanti pa nagbakasyon na. Kasla iso ngamin ka, tinbaga ni Antim Ahelen, idi nagistorya kami. Nalpas nga minan ti kontrata na, nanang. Nukasta, saanan nga agsuble. Di na pa'y kanuam mo, nanang. Kitaan nanto ka, no? Di kat awanton katwam dita, anak ko. Adumatkit din ati na amamok dito'y, nanang. Saan akas ididamo, ani insan Melvin lang ti amamok. Ay kat mayat ang araw, nukasta. Nanang. O sige, taituloy ko manin tagtrabaho. Baliwak to manin ti umawag. Sige, anak ko. Agan-anad ka ditawan. Nanang. Kastamot kada kayo dita. Bye! I love you, Lauren. I miss you so much. Ay, una yan ni Edgar. Talaga dagulit. Apay nga taan nakalaglag ang tiriknakan ko na. Panagrik ket mapukaw amin abambannog ko. Nukastoy akatetex ko. Nang runa nukas day nga agvid-video call kami. Kastamot din, nagsarsara kami iti personal. Ay, Jackson malapdan tiriknak nga gayat kan ko na. Replyak. I love you too, Edgar. I miss you more. Aday na. Naisend ko. Umawawag man ang tiloko. Kailiw nakman nga tan tiloko. Ay, sumbatak. Hello, Edgar. Nagyamanak ta pinatgam tikid daw kung agsarak ta, Lauren. Kasano kat dagulit kamot ngamin? Anya itayantay ko ng mga ibagam kanya? Kwa, namin, emergency. Ha? Aday ta iti ospital ti anak ko. Kat mayroon ajak pa nagsweldo. Ang mga nung mabali na pabuludan nakpay lang iti kwartam dita, Lauren. Ha? Hindi ka matanaga. Ta isublik mo't lang dagos. Apaman ngagsweldo ak. Promise. Mano kumaaya ti bulodam? Nadapan nakabalin na kat oray 20,000 kuma. Ay, kwa. Awan mo't kas na akwartak. Kaipaw-pawit ko lang aming kadananang idi na minsan akalman. O sige, oray na itakagudwa lang arudan. Tasakto agkita iti mabalin ko apagbuludan iti daddo mga inayon ko. Sige, Edgar. Ay na, agyaman ak, Lauren. Thank you talaga. Agasam, nakita ti may di mainsan. Dayjay? Awan dayjay insan. Fling-fling laeng. Oh, sigurado ka? Awan dayjay ko naklangarudan. Pagpalpalabasan laeng iti oras. Kat no dandan ni inaldaw kan rinabi kayon samat nga aging inawag. Rumrumwar kayon sapay. Agdaydit kayo. Saan ka di? Ay na, saan aday dayjay insan? Normal laeng apanagpasyar ti aggayim dayjay. Okay. Di kan pilitin amang ibaga iti pudno insan. Angam ni, di mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibagakkan ka. Ay kuwan, insan, di ka kadimadanagan. Tadyak to pulos malipatan dagiti kanayon mo nga ibaga kanya. Nasaya at matngarod no kasta insan. O ti pagandarem ditoy. San a puso? Tano nalok ng ti pusom? Amangan no si kanto ti maiyaw awan insan. Bumulod ako mamanan iti kwartam, Lauren. Anya? Please. Edgar. Naatake nga ni nanang ko. Kat intaray da kano iti ospital. Awan gastusan da. Awan mo't may pawit ko. Tadyak pa'y mat nagsweldo. Isa pang asim ka di ata pabuludan nakmanan. Dakkelan tinabulod mo kanyak, Edgar.
Kunam nga isublim adagos. Ngam aging gaita, di mo pa'y mat binayadan dagiti binulbulod mo. Di ka matanagan. Taitad ko matlangad ako sa pama na maalak ti sweldo. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam na agsweldo ka, awan matititid mo. Ha? Ay, ako ha. Itad ko to, nintun sumarunong agsweldo ak. Promise. Maudin da ito eh. Masyan ka kumakanyak, Loren. Please. Awan nga mina na talaga ti masitga. Isa pa nga asim ka ni at pabuludan ako. Please. Ang mga nuad dapay kwartam dita mabalin ko abuludan, insan. Anya? Itaman pa ya bumulod ka kanya, kinsan? Kwa, jak pa'y ngamin nagsweldo. Pangan anuam kumaayay ti buludam? Ipauit ko kada nanang. Simro kanuman ngaminan ti high blood ni tatang. Iso nga intaray da iji ospital. Kat kasapulan dati kwarta agastusan da ita. Di mat imbagak ngamin ken ka di mo ipaw-paw it amin na kwartam. Mangibati ka matapno adda alaam no kasta nga adda emergency. Kwa. Agpudno ka man kaniya kinsan. Ha? Adan samot ng tadamiti kwartam. Binulod ngamin ni Edgar, insan. Aniya? Kat singiram ibaga makasapulam met 20 kwarta a binulod na. Day tangarod ti parikot, insan. Jak matin makontak ti cellphone number na. Agraman ti messenger na. In-block nakmat ngaminan. Anya? Manungay ti binulod na kwarta ken ka? Ribo-ribo mata, insan. Manungarod? Kurang-kurang 80,000, insan. Anya? Nagdakilan ngay insan. Di mat kanayon ko ngay bagaken ka. Adi ka basta-basta nga agtalak. Nang nangruna kadagiti lalaki. Ngamin, ado ti scammer ditoy. Jak marud amo, insan. Jak amo no apay a pinabulbuludak. Ti amok akit isubli na matlaang adagos. Awanan, insan. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Hay sus! Awanin insan. Binodol-bodol na kanday dyan nga igar. Wan nga rod, insan. Kunak nupod no nga ay-ayatan nak. Ngam saan matgayam, ta pinagkwartaan naklaang. Panagkunakit saan nga agpakita pa'y dayjay ken ka. Ngamin, malaksida na ala nanti kay kayat na ken ka. Iniskam na kapayen. Sigurado amang birok maniniti sa bali a biktima na. Hawanan ba inday jay alalaki? Di pa'y lamaustal dagita a klase ti lalaki. Marwam! Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? At tuy manan ti pagayam yo, Freya Simsim amang kapkablaaw kada kayo amin itinaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manan dagiti likes kan comments yo, kastamatan kadagiti kablaaw yo. Iti daytoy agundaway isagot mi manan kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan itinagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdamaket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawak ket ditoy kami metten anagnaed manipod nagkalaysa kami.
Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kamipay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiyagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anya man yung ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kano ni Philip. Gapo iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bolay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalay ng anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom nyo. Amoyo mat nga do ti madadaal ijay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw na. Saan yung datang? Di mo't imbagak ano basol mo, di ka nagkalintigan pa eh. Untatang. Ala, huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag? At dakar pa nga mga kalintigan, wano grason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kadigan agrason pa'y. Nawatam? Untatang. Onya, ulitin pa'y kaditegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan ang datang? Inton kon, pilayan kalagang nga rodan, tapno agtalinag kalagan dito balay. Ala, husto ka tinday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang, ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y? Diyak mo nanang, amang ano ni Judith, uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko man ako kwadagita nanang? Ang mga nun ni Philip. Inyornos ko matan dagiti papel kan libro itay. Saan ko ako kwadagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laeng met ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo met aglinis kayo met. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara met ti papel dito'y. Diyak mo no asino ti akin kukwa kadagita nanang. Basta siya, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti urayin nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan urnusan Agpin na tudo kayo pay laeng mat. May sakamot Gladys. Imbes asikati mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sikati inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita. Ay kat urnusam beten Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti maisuro nanang. Namin anok meten nga imbaga kadakwada. Nga iurnos da dagiti usarda. Ngam awan latamat. Alaala. Urnusumon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot. Numadanunan na dagita anakawara. Hoy, Philip! Nagsaor ka! Apay nga nga adang ka dita nakalinong. Wan nga rod umay kakit din tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanungak na rodan. Nagsakitan timak nga agbagbag o titiruot. Agwantis ka ngamin Urang gwantis ak manang. Nasakit latak. Naging pismat ngamin ti gwantis ak ginatang ni nanang. No day tapa nagrekreklamom. Kat nagbagot ka kuman iti ruot. Diada kumanalpas mo. Iso pay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang ka Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintag dalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang!
Gusto mo tinday ta panaginan ng Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1 o 2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Be, gunggunangan. Nalalala, agawaan nyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Wen tatang. Bumangon ka ditan, Gladys. Ringam mo't tanda kita addem tani aldawan. Ay na, bay ampay laang ida na kay. Nasapa pa'y mat. Alas 4 pa'y laang iti parbangon. Isupay mat timay sa oras apan naturog na ah. Ay, sana mabalin delya. Askan lang asuruan damat tinda agluto. Saan nga agnanayon asikalatan daglutluto para kadakwada? Saan abali takabaelak pa'y mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog idarabi. Isonas kan lang nga masapa damat nga gring ah. Elpidio. Oy! Bumangon kayo ditan kurap na eh! Di uraying umayak pa lang ditay dayo! Wen tatang. Ringin mo da kita dem! Wen tang. Ay, unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para mo't lahing kadakwada ti kastingar aramidag. No saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tubot lahing tinakakaasin o bilang lahing. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam idaan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawin bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apa yung agsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manin aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa nakiayam iti balay ti ka eskwelaak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang matitibalay ti ka eskwela ah. Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amoy umat adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day ta na panagsangsangit yo. Ni manang yung ay agladis, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Ala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko amasida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apang rabyan tayo. Nanang. Mabisina ko, nanang. Uray siyak nanang. Mabisinak matan. Adda tinapay aginatang ko, mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagpital tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Hay, wen nga rod ah. Oh, apay ayan no sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon kasta ka di. Launay amanang. Sapay nakapudpudot iti talong. Ay, sus. No asino pa iti lalaki. Isupay ti sadot nga agtrabaho ijay talon. Wen nga rod ah. Makapasadot mat ngamin. San abali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka ah. Ta saan ka mat anayan nakabak ng Philip. Wen nga rod ah. Sapay nakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamo. O sige, magnatayo kitin. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amakan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imat ko nak nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hanggang sa dino tinapnapanam, ha? Apingit ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko nak, ha?
Angay! Gusto na, tatang. Napanak na kayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kade anapan na kay ayam? San, tatang? Nabanog ka, kasta kade? Un, tatang. No te pala kay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Ngam talaga natangkan ti ulong. Angay ko! Gusto nga, tatang. Ikarit. Sana na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya, Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gamit ti ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Una, ngam pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang Lakay. Bakit? Panang disiplina lang ti kasi nga aramidag kadagitan nakta. Una, ngam kita atano maminsan, kat masubra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kin ni Philip. Hustol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringam itan aldawan! Ay kat mariing dan tulat na alakay. Ay sos! San amabalinti ka sa takanyak dalya? Elpidio. Gladys! Junet! Pili! Bumaong ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Ngum nakailag kayo pelang dyan! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon kayo ditan! Tado ti matrabaho! Gladys, Tatang? agkuyog kayo kini Judith ang mapanmangi pastor kadagiti dingwan tayo. Wan, tatang. Kitaan nyo, tadyad mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras ang mabalin apakatin na ganda. Wan, tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan, tatang. Sa dino tayo ni Philip. Apay ka di, tatang. Agrubat ka batan, tagkuyog tamapan ni Jatalon. Tulungan nak nga garado. Un, tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito'y balay. Sumaruno kayon to ni Jatalon, tado ti maarami di jay, ha? Wan, tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay na. Nangalakit ti sidan tayo. Ay kat naimas nga ron ti pangrabyan tayo itaalakay. Lao na ya bakit? Aywan, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da ka nung amin inton bigan. Gasta ya. Wan lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayamida nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, itikas na makainanakamot ang naggapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok ka na banog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Uwan bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ne, line of 9 mo't aming agpeso. Wala kay. Daytoy mo't ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay.
Ningay Philip, ayan mo ti card na ba kay? Ato'y lakay. Nangatumot lang ang dagiti grado na. Nan, kitag man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat ta bakit? Wan lakay. Talaga na sirip, dagita anak ta bakit? Wan lakay. At damanin ako magkita kag trabaho no kastoy laang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak ta. Bakit? Ayabamon dagita anak ta tamangan tayon. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wan lakay. Philip, ayabamon damanang mo tamangan tayon. Nanan. Oh, anyang itin lutom asidaan tayo lakay. Nangyang kiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti babon. Ay na, nagimasan no kasta lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kami. Nagbanglumitan ti sidain tayo. Wow! Adumanin ti makan ko kastilaan. Nalalala, agtugaw kayo. Agigiddan tayo ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayong agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan ija ospital. Saanan bakit? Ay kimbakak matlaang. Dalapit na panog ko lang dito eh. Narabisan na kami dito na minsan nga aldaw kat. Wanangam ni, saan matan abo mababatigurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas, angam saan mat apumipit ipudot mo. Ay, wan karata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adugalaya. Taag sa bawak man. Barang pumipiyat tirik na ka. Sige, mabiit lang ang ngarot ta ibagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay? At damot lang ang kadipimipian na. Ay, diyan araw mo bakit? Diyan matan mawawatan tirik na ka. Malaminak. Indong kon, napudot mo ng tirik na ka. Sakit lang sakit tibagbagit. Kasi lang makunkunot tila sa rasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay. Ay, kaya't kundi mapaniya talo na talaga jakpay lang kabaylan. Ay na, di mon pilitan lakay. Aginanakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo idinaarbisan ka. Ngam natangkan na ti ulong. Ay, ka talaga siguro mata. Dimtang mati ba nagsakit ko ba? Mangluto ka man kit itilugaw. Taiso te ka na ka. Ikami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay. Mabiit lang ang ngarot tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam Elpidio, nakabunang ka man. Mapanag iti talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapan bakit? Sana bali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid akmo't ladagos bakit? Ang lakay. Awan ka di tirumbang nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik kunak manan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agaming kininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan anak ko. Tay sulayang dahito ti may patawid mi kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amautan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dahito yung aramidan mi. Gladys,
Tatang? Sikati nauna. Iso kita ang di pagsayahatan yung kakapsat. So ruam dagiti addim kadagiti banag adidaan mo. Wen, tatang. Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang iyo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang iyo, ay kat mabalin nyo lahat tamat nga isurukan kwa na. Wala nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaudi. Ang kanayan mo alaglagipin asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalaing nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong kadagiti kakapsat mo. Kastamutin kada kami kininanang mo. wen tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kadagiti pannubo kadunteng. Aramidan nyo kiti dagiti akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkelmi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, aramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan akas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kitdi nukwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakapsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likudan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikkanbiag. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Shane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Shane. Naawi sakmet ang nagsurat, gaputa kayat kong ay binglay, wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat ken saem tinapasarak iti poder dagiti nang tagibi, wenno nangampon kanyak akabsat metlaang ti mismo nga inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama? Mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ayat aramid mo nga ubing apay akapitpitak ti badom ha? Umay ka man dito Naigalisak ngamin kabayatan ti panagnak amapan iji balay da Uncle Rudy, mama. Huston, mama. Isaldang niyo kumatimang bawat kanya. Daytoy po. Anay ko, mama. Huston. Apa yan? Agan ano kayo manin nga aginaaya? Apa ababautan man ito anak ta? Kita ang tinaramid tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpet anak karugrugit tibado na. Sa tino ngamin aya tinapnapan am Shane.
Kunakmat nga mingagtali na igkalaang dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan kwa na Samuel. Di na kan tumula ang denggan. Ngamin, talaga anatangken ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sa kastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay na mamakan papakanyag. Apay nga tana kaungungat na kanyag. Masit lang nga pindot ko. Lapigusan na ko ni mama. Kapukadi, tasaan na kapudpudno nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin, nagadutikinan mo, ngamawan mo't maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa iti anak ta. Iso di mo palang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong metten kadagiti trabaho dito'y balay. Saan ket aday tamang mangan laeng ter aramidan na. Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, mama. Anya nga iti aramida. Hay, jak amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardong ka, Shane. Hingga kat maturog ang tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakarkarwan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tanga uwing. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama! Papa! Parwanan ako dito'y. Maasi kayo kumamat kanyag. Please! Ikarikasan ako nga ang sangit pa'y. Itikasta. Saan kayo na marirang? Basta parwanan ako man dito'y. Bakit? Kinisem ka diti kwarta kiti pitaka? Awan ti kiniskis saya ka kwartam, Samuel. Diyak tupay mo no sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga adda mabukpo ka wa kwarta. Amok ti bilang na tayo. Ay kat jay siguro anak mo at inang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma ang mangalan no saan ani Shane. Agsaga na tayo babae. Talaga ang makaraman kanyak no maduktala ka iso tinang kisay iti kwarta. Nukasta, talaga gayam asikatin ang kisay iti kwarta. Wen, Papa. Kurang mat nga mintin tadyo a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Amom ka di, ngagbababawi ak anang tagibigan ka. Awan lang arudan ti amom, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na rin kakititibain. Pinakan, binadguan, kan inikanda ka itinasaya tabiyag. Ngam kastakit din ti subad mo ka na kami. Takawan da kabigit din asimumulangat. Nagawan kat apain mon. Bimabayan ka pa'y matngarod. Amuyo ka din ti damag, nana? Maipapan itian niya, balasang ka. May papan ka ni Shane. Ha? Apay ni Shane binaus balasang ka. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang ka.
Kano gumaramping at mga minday di asyeng. Kampay iday, di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na, gumaramping at magayam. Ay na, nakunamon na. Kat no taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay ka talagang agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka na. Agtakawan tapno adda paglalaki na. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim ta di mon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko na am tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hanulamlamayan da kaitan. Kasla jak laminan kabailan anti. Nang runa dagiti mangmangag ko a chismis. Mala, bayam dagita a chismis. Aramid laang dagiti nagatel tingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsaya atam. Di mo pampansinan dagita a chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papaken mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatagda ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumat imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaam mo di tano sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Iti kasta, awanan ti ung tanda papakad mama. Kanagtal na amat ng tibiyag da. Agawak ti rumar. Taamangan numasang patandak dito'y balay. Shane! Sa dino tayan mo? Shane! Nagulimag mat iti balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Ay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay na, talaga asaan nga agnaknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, ngam aging gayta. Awan pa'y lang janak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Pudno nga dadagiti kuntaway amarabian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga ron. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Hasta nga tangag paiso. No saan ang nagtalaw? Adda kuma dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simbangput kuman Samuel. Urayan talat tabakat. Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napataganapanan na. Gusto daytan, apa naging inom mo, Shane? Nabantot ka. May anak ka dilaang friend. Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Shane? Kaya't ko laang mat ngay uliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kit di nga ginom aginom ta, aging ga iti kayat ta. Matay ti basom ta karga friend. Okay. Ato iti baso, friend. Karga nga rodan. Ayos! Cheers! Oh! Nagkimasa talaga ti anak.
Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ayun gayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya dayta, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar. Una. Do at nawan ko nagtrabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan tidagiti customer amang ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana balay. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Kumusta mat nga tanda papakan mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat tan. Naragsak da nga ta iti kaawan kon iti dadnada. Sapay ko ma. Tanasaya at matlata ti kasasaad. Ada customer. Tinasayat. Asikgak. Damagak no anya ti order na. Hi, sir. Anya ti masapul yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sika ti masapul ko, miss. Ha? Kahit ko sawan, agtukaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtukaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Amom ka tiyan nabayag ka na pinalpaliiw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputan na kasarita ka matlayan. Anya ti kayat mo asawan, sir? Amom, saan mo ang bagay tagnay di tikas ito yung lugar? Iso nga naman nugot ka. Iyawid ka. Kat agkalay satan. Ikarik, di kan to agbabawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulong daang itidanak. Anya? Oh, ato iti sweldo, bakit? Nagadumat tanda ito, Jay. Siyempre, dakkel ngamin tinabingay mi ita. Isa dakkel mo tagatad ti mayawat ko ken ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkunakit naskan ama-amam da ito, Anya da ita? Masikuga kon. Ha? Agpaiso, Shane? Wan. Nagsayatan nga bakat. Kamo dyan na. Agpalina ko nga ama. Yes! Yahoo! Nagalagragsa ka kiti da ita na umakbakan. Atoy, mangan ka amangan bagat. Itikas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ak ito paborito matinula. Agyaman aklakay. Awanan nyaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak ka di tiyan mo. Is amasapon nga iwanan ti sigug mo bakit? Di ka na agbambanog. Bayam, nagit ti matrabaho ni ti balay. Tasya akong ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabaalak pa'y mati agtrabaho. Saan ko manatanggan ti ulom, ha? Pastanuan niya dagiti imbagak. Iso ko ma itong palang, Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakain mo makla. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti ara. Nang runa ita tamasikuga kon. Di ka kanimadanakan. Tauragin inumak. Amok mat ti obligasyon ko ken ka. Wen ngam saan kumamot ka na yun? Panunutom kumamot ti sanon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak na no agsakit ka kapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalo na atak to ba yun? Kita mo. Oo.
healthy ti asawa. Isang awan nga rin rumpa ka pagtanakan. Pudno nga gininumak. Ipasigurado met, asaan kayo baybayan. Nanguruna, enton at danton anak ta. Ay tati mo lang iti panunod mo. Bakay. Oh, di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka-chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan mi, kadagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka-chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At dayta ka manan ako, nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo man ipilit tikan mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. Iso tumala ka dito na. Kung di mo kaya't nga agapat naman eh. Kadno si kamat ti mangirugrugi iti apa. Kasano? Kat kanahin mo't gawin apalpaling iwan na kiti karaw ko. San lang na ita? Ikampay iti ka ipapanan na dagiti simple aba nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Ngam kastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka pa ilang dita. Makauma. Jay! Jay! Apay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Ano? Apay nga nga ta? Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simbakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni hospital. Tagpa-check upak lakay. Mala, umay ka nga rin si bahin ka bakit? Pasay-saya at nagpaiso lumapantalangin ni hospital. Ambangan mo't no aganakan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rin lakay. Diyak ba't ninamnama kambal gayam ti anak ka? Kita mo, naglulok magdar. Huwag nga rin da. Ay, huwag gayam. At ako makidawag kan ka, Jay. Anya dito ta? Kaya't ko ti agawid iti lugar mi. Kaya't ko amakita da papakan mama. Kaya wala. Day talagang gaya. Agawid tayo nung tungaro di dyan lugar niyo bakay. Ipasyar ta dagiti ubing dyan. Tapno, amok matan dagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan dagito'y apo ko talaga. Wan nga ron bakit? Mga parayaw dangaw-awiran. Sige na. Pasensya ka na, kadagitisan alasaya at ngayon aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na, sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos damag may papankin ka. Sapay kumata mapakawan na kami anak ko. Pudno ti kinunan ni Papa Machine. Kat sapay kumata mapakawan na kami. Kadagiti ado ang nagbasulan, bikan ka, anak ko. Awanan kanyak dagijay, mama. Papa. Para kanyak. Da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Iso adi kay agdanag. Ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayo. Nabayagan anapakawan kayo, mama. Papa. Ay na, agyaman kami unay siya anak ko. Awan ang yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matlaang asa nga pamilya. Kayabanan ni Jay, anak ko. Nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kaya't ti maay-ayaban, no kasta nga da kain-inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wan, sana bale. Agawid matlaang dayta, inton marikna na at talaga adinan kabailan ti uminom. Ay unay kalatan, Jay. Insarwang matlatan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Di ka naman
Gindidin tanong ay namakpakat. Diyan na lamis. Kabilang itadungais. Mamiit lang, kat ni agsang sangit na giti ubing. Mapan ko pa'y lang itad ka na, papa. Agawa nga. Tani, makainom akong itinalamis. Wala. Iyag mo pa'y lang nga ro dagiti apo ko. Tasyak, ti mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na. Kastaunay mo nga minabartek ni Jay. Tanda ni di na pahin ka ba ilang timag na itay. Ay, wan nga rod, papa. Sinubra naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi, ti bartek na. Alala, ibati mo nagiti ubing. Tasya kung ti makamo mga awir kadakwana. Inka si katsuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apukok. Hoy, sigaw na kay. Anong dagit anak ko, ha? Abang agsangsangit na. Kadilam sa amin dagit ang beng, ha? Ayop ka. Abay ko, aba dumanog ka ngay, Jay. Daytoy pa. Daytoy muti parakin ka. Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! Adagam na abunang! Kaltingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak. Jakon makaanos iti danam. Agasam mantikas Jay ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Samon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane. Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngamno ti panangkabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta. Uray kas ano. Imbilang ko idakas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Iti kasta, saanan maulit pa iti inaramid mo kan ni papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Ijamon ti arak, kat ipamaysamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mangurugi ka man ang kulahon, Shane. Kasano? Kat makaumamatan ti kasta nga raramidam. Awan lakat nabartag ka sumangpet. Imbis at tulungan nak ang mga awir ka dagiti anak ta. Saan mat? Taday tamat arak ti unaam. Ay na! Makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi maumang ka. Woo! Abay, di ko lang. Siga lang ngayon ti mauma. Tapno ibagakin nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Tsaka kung balik natisigot arang sakit nagbaitan ta. Wan! Isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito asaritaan. Agsinatan, Jay!